Nzudzanyo dza u khwinifhadza kuvhanganyiwa masheleni a muthelo ndi kale dzi tshi khou rerwa nga hadzo nga vhaofisiri vha ofisi khulwane dza lushaka dza muhasho wa gwama na vha tshumelo ya u badelisa muthelo. U bva tshe vhulwadze ha COVID-19 ha ṱaha nga ṅwaha wa 2020 zwo vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha u kuvhanganyiwa masheleni a muthelo kha muvhuso. When we're talking about CIT, essentially we are simply just talking about collecting taxes that companies have made because they have made profits, because they have generated the income. If you do not have any profits and you do not have income, you actually wouldn't be expecting then to see any income being generated. Bomanyati vhari vha SARS vha fanela u dzhia vhuḓifhinduleli ha u vhona uri khamphani dza mabindu a muvhuso na dzone dzi khou badela muthelo u ya nga hune dza khou lavhelelwa. The importance of economic growth and the focus around growth and the structural change of the economy. And that goes together with what we're expecting to see from a SOE perspective. And remember, these are entities that are tax-paying. Muthevhi wa zwa muthelo u bva kha khamphani ya Deloitte Vho Smart vho eletshedza uri minista Vho Godongwana vha fanela u lavhelesa na vhuleme vhune vhadzulapo vha khou livhana naho siani ḽa zwa masheleni phanda musi vha tshi dzhia tsheo ya u gonyisa masheleni a muthelo mafheloni a uno ṅwaha. Inflation is starting to rise, which means that it has an impact on the consumer, less disposable income. We've seen the interest rates that are going to increase. We've heard from the Reserve Bank that that's going to increase. So that'll obviously, over the next 2 years, it's going to increase by about 4%. Muvhuso khou dovha hafhu wa itelwa khuwelelo uri u lavhelese nga maanḓesa na kha u sika mishumo sa nḓila ya u alusa ikonomi na u alusa tshikwama tsha muthelo.